Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Kem akıl bolsa eňeleňe geçirgin bizdi jerene. Ontosоң dagı sezdirbey okşoşsun tuğan enege. Taş talkan kıla başladık, tak salıp bütün denene. Bastırvay yerin saktagan bababız Manas şerele. Manastı tartpay urpaga maydalanıp emele. Tüşkön süp baraca tavız tüvü teşilgen kemege. Kartanı qarap tangalam, kan bekler üçün ardanam. Kırk talga jeri satkan geçe kıyındar çıkkan sandagan. Aralap görsök kança yıl anklaf boldu jaynagan. Bir tabak pulov alp gelip bilermandardın aldagan. Üzöngü kuştu satışıp 3 yılığa tar çardagan. Komşunun tuğulgan gününü karkıra tördü arınagan. Aytkılaçı el jerdi saktayımın degen barbadam. Jaylodan beri tör daldı, jayıktan ısık köl daldı. Kum tördün kunun kuvalbay, kum kılıp altın bel daldı. Ayalın dili satpasan ayçemi satar nen kaldı. Sandığın satkan alkaştayda satkıla жалгыз ken kaldı. Belgili paydası yanı bekter bay bir ok el jardı. Hala to bütün bolup kan acaldı izdep ok uçkan. Ala kanday yer üçün geçen atalar tınbay soğuşkan. Urpağın oylop babalar biz üçün kurman boluşkan. Namısı joktor uksaňar siz üçün kurman boluşkan. Azırkılar akıldı talaşıp jürböy jerlerin belekke verip koyuşkan. Jer aldı tolgon gen baylık jaşaybız baylık üstünde. Abirok nege gedey biz karızında olay büttüğüne. Jılmayıp koysok konok dep çakırıp alıp 3 günge. Getiren albay esop azır bolboy kaldık tiskinge. Ar jerdi sattık kazuğa at minerler toptoşup. Ekiye bölüp ayıldı elinin için koz koşup. Tala tüs kaldı tıtılıp zorduk talgan kızlardın göynögüne okşoşup. Manastı tapkan elelek mansapka göppöz kenyelek. Jayınamazday yer üçün can kurman kılgan şerelek. Jelkege çapçu düşmandı jerime gelse tevelep. Azırkı bizdin batırlar akçаңды karmat kele dep. Gün ketpeyim tigil manastın gümbözün kassan dele dep. Kövöyüp barat karızıvıstan alemi kantip tölönöt. Törölgön arbinin ariste karız bolup törölöt. Karından çıkkan balanın kaşında tursak tölö dep. Manastın urpağıvız dep bizge maktana verip ne gerek. Geleceğin baldardın satpay koysok ne bolot. Uşulardın ırısın kazbay koysok ne bolot. Jerene koyunun argimge açpay koysok ne bolot. Gendağı bışıbı jetilsin şaşpay koysok ne bolot. Aytayın kumtör jönünde aylantıp sözdün öңütün. 30% Kanada 70% el üçün. 10 yıl işteysin yerde bol çoytup tüzdük gelişim. 10 yıldan açtı tokto boy oyron boldu yemikin. 33 eli payızı o kırgızım sen üçün. 67%'ga Kanada göröt jemişin. Togot boy dileň eçkimde toldurup koygon jeng için. Avakka kamap saldıňar atkaram dese el işin. Kim kılsa dağı kıyanat başına jetet kıyamat. Yer astıdağı uktatpay da jegenin üçün geysin. Tükürüp basıp el geter türmöдөй bolgon beytin. Elimiz deleň assanda jerimiz deleň assanda. Akılı jetpey jatışat az eleň eldi bakkanga. 1,5 milyard Kıtaylar tangalam yaşap jatkanga. Antivirus jok bu jaň azırkı bizdin başlarda. Abaltan beri bizdin el altınsız yaşap jatkanda. Gelişim tüzöň albasa kum tördöy kılıp kazganda.
Қазышып алмақ өздері қалтырсақ ұрпақ жаштарға, бір керек болор ұрпаққа, біз жеген қарсы жапқанға. Абалтан бери ел айтат, ақылға салып бек айтат, алтын емес ден соолук, биринчи байлык деп айтат. Ақылдан өткөн асыл сөз, ал сөздің айтқан бабалар, мақалдың барқын билеби, мазгиси чийки чалалар. Алтындан шыққан суусунан қурады гүлдү талалар. Тубаса мунжу төрөлгөн турмушта далай бала бар, башкалар казган алтындан басылды беле сагалар. Кыргыздын ар бир айылына курулсун жинди каналар, өзүңдүн катын балаңды өзгөдөн мурун ала бар. Атпай жүрт жинди болгон соң алтындын барын талап ал. Мунжу балдар төрөлүп чолок болсо мейлиби, оңуптасың иштебей олок болсо мейлиби, ичиңден чыккан наристе сокур болсо мейлиби, бузулуп жыдып териси котур болсо мейлиби, иш кылууга алы жок жалкоо болсо мейлиби, ата энесин сыйлабас аңкоо болсо мейлиби, тубаса майрык буттары аксак болсо мейлиби, ордунда болбой акылы акмак болсо мейлиби, үч кол чыгып ийининен артык болсо мейлиби, тубаса тилин чайнаган тантык болсо мейлиби, тең тушунан кем болуп бечел болсо мейлиби, кетпес оору жабышып кесел болсо мейлиби. Арыңа келчи эй кыргыз, анткени манас атаңда, эртеңин саткан тыйынга мен элиме кейип жатам да. Алтынды сатам деп жатып баркыңды саттың базарга, көп азап тартат сен үчүн да көрдөгү четиң атаңда. Бир коро койдун ичинде ириги болот экен да, бир айыл элди чириткен чириги болот экен да. Бир коро койдун ичинде жүндүүсү болот экен да, бир районду сасыткан жиндиси болот экен да. Бир коро койдун ичинде өпкөсү болот экен да, бир өрөөндү бүлдүргөн бир көкмеси болот экен да. Имерили барсылдап ит дагы коргой чарбагын, итчелик болбос акылы, ириктер болду арманым. Кой деген сөздүн угабы, коктуну сатып тынабы, манасты тапкан кыргыздан маңкурттар дагы чыгабы. Андайды багып өстүргөн даң атасына жетсин убалы. Эл жерин сатты тентеге, эси жок болду эркеге. Каздырам десе төрүңдү, каздырам десе көрүңдү, катын деп билет эл сени. Эмине болот билбеймин даң эгемен элдин эртеңе. Эси жоктордуң эмискенинин кайран эмчеге. Кандай деп айтсан эп болот, арсызга эмне деш болот. Чырылдап бала коргогон чымчыкта деле эс болот. Өзүнүн тууган баласын өсөрсө чочко жеп коет. Уулунун сатсаң ырысын ушундай эле кеп болот. Кел аткан алтын муундар, керемет кыздар уулдар. Өзүңөр калыс болгуладан өзөктөн айтар муңум бар. Канатына калкалап калкын ойлойт кыйындар, өз короосун талкалап өзөктөн чыгат зулумдар. Акыйкат сот бул убакыт өз баасын берер кылымдар. Чоң казаттан ок учкан чоронун көбүн жоктойбуз. Кайран манас жогунан кайгырып ыйлап боздойбуз. Мээсинен акыл кирбеген, мекендин баркын билбеген, абы кеменен көбөштүн балдары калган окшойбуз. Өмүрдө жалгыз көчөбүз, өлөбүз бир күн өтөбүз. Жарык чач элге шам болуп жаныппыз, бир күн өчүбүз. Алтынын кошо көмүлбөй, тал жайда пара берилбейт. Бир күнүң ак кепин менен кетебиз. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекевич, бүгүнкү күндүн темасы бул өкмөттүн отчет эмес болсо керек. Ата журт үчүн бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселе бул өкмөттүн ишинин уланышы эмес, бул бир улуттун уланышы болуп турат. Кызыл омполдогу кырдар болуп турат. Эл үчүн эң ириде экономика эсеп эмес, экономия да эсеп эмес, эл үчүн эртеңки экология эсеп. Бүгүнкү күндө эл уга каршы, өкмөт чууга каршы, экан жолу турат. Сиз буга чейин 2-3 депутаттын суроосуна жооп бердиңиз, бирок тайсалдатып баягы комиссиянын корутундусу дедиңиз да. Мына сиздин эксперттериңиздин корутундусу. Урустам Абдыкалыков айтып атат, бул проект прошел государственную экологическую экспертизу деп атат. Долбоор жакшы деп атат. Эдил Осмонбетов айтып атат, экологически чистая дейт. Андан башка экс-премьер Апас Жумагулов деген айтыптыр, бул жашыл технология, бул жакшы технология, аны иштетишибиз керек деп атат да.
Апастың қорытындысы бұл опасный қорытынды. Бұл эксперттердің пікірі емес, бұл елдің пікірі керек. Елдің пікірі бұл эксперттердің бірі емес. Бұл экспертизаның бірі. Елге емне керек ертең? Елге қаражат керек емес, елге адамзат керек. Ел емнеге қызығып тұрады. Ел бүгін шол темірге емес, теңірге қарабай өкметті отады. Уранды ашқан өкмет Құранды ашпай деп тұрады. Ел емнеден қорқып, емнеден чочып тұрады. Еңіріде ертеңкісінен чочып тұрады. Ана сіз экспертиза. Уағында Жантөре Сатыбалдиев, мына Қуатбек Айшылжық білетмеш керек, майлы су қорғанда айтқан, СССР уранды қазып кетті, пайдасын көріп кетті, проблемасын бізге қалтырып кетті. Жазғыла Орусия бізге $30 миллион берсін деп қат жаздыртқан Дмитрий Анатольевич Медведев қой. А біз бүгін болса Орусиядан ошол жапқанға $30 миллион ала албай, ашқанға $30 миллион алғанға ыңтайлашып отырасыз. Бұл өте қорқынышты нәрсе. Сіз Усубалиев уағында бұға қарсы болған. Сіз ал кишинин жердешисиз. 10 секунд. Улуу киши Усубалиев қарсы болған нәрсеге сіз жақсы болып қойсаңыз, тарих сізге қарсы болып қалады. Ушуну андан көрөк чатак чыгарбайлы чакыртып алыңыз, каршыкыртып кояман болот. Ушуну айтып коет. Рыскелди Шыныбекович, бул эми туура маселе. Сиз дагы күйүп атасыз, биз дагы ошо жаран катары, мен ошол уран ашчу жерде чоңойгон баламын. Бирок мындайда ачыгын айтышыбыз керек. 10 жылдан бери лицензияны берип иштеткен, өзү иштеп аткан компаниянын тагдыры бар да. Алардын Кыргыз мамлекетине кое турган доосу бар. Мына ушулардын баарын комплекстүү чечели да. 10 жылдан бери жергиликтүү бюджетке 2 айлык өкмөткө төлөп жүргөнү бар. Анын баарын ачык айтышыбыз керек да. Булардын баарын экспертиза жанагындай корусун чыгарса, элибиз иштетпейт десе, анда ошол компания менен кайра сүйлөшүш керек. Мына элибиз момундай чечип атат, сиздин тагдырыңызды мындай кылабыз депчи. Анан инвесторду чакырып алып, лицензиясын берип, бир эмес 5 жолу кайра кайталап, тастыктап берип, анан эртең сен чыга бер, элибиз болбойт атат деп айтыш үчүн да бизге мындай негиз керек да. Мен ошол жагын айтып атам. Атак мен деле ошондой оюм бар. Экология менен биздин жарандардын ден соолугу акча эмес, экономика эмес, сиз айткандай биринчи орунда экология менен адамдын ден соолугу.